Imam Zainuddin Al-Balibari, ثم إلى روح الوالد أحمد خالد عبد الله وسلم، ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai utawi iku bab kang utawi iki ku bab nerangaken bangsa loro-loro, yakni nerangake bab nasihat-nasihat sebedeh dua nasihat. Wa fihi lan iku tetep ing dalem sunai salasuna utawi 30 apane mau'izatan pituturi mau'izoi. Arba'atun utawi kang papat iku akhbarun hadis-hadise Kanjeng Nabi. Wal baqi utawi kang sekerine iku atharun pira-pira dawuh para sahabat lan para tabi'in. Wa na'ni lan ngarepaken sapa ingsun bil akhbari kelawan lafat akhbar ngarepno agwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing pira-pira dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athari lan ngarepaken sapa ingsun kelawan dawuh athar agwalas sahabati ing pira-pira dawuh para sahabat wa tabi'inah lan dawuh para tabi'in. Pun masuk ke pembahasan nasihat dua. Faminhu mongko iku setengah saking sunai fal maqalatul ula mongko utawi makalah kang kaping kawitan minal munabbihati nyatane saking pira-pira anggit pakiling atsunaiyati kang bangsa loro-loro ma yaiku barang ruwiya kang den riwayataken apa ma den riwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupani dawuh khoslatani afdal la syai'a afdalu minhuma al imanu billah wan naf'u lil muslimin. Khoslatani utawi perkara loro iku la syai'a ora ono perkara suwiji-wiji afdalu kang luwih utama minhuma saking khoslatani. Al imanu yaiku iman billahi maring Gusti Allah, wan naf'u lan paring manfaat lil muslimina maring wong Islam. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bedah dua perkara. Sekadimah dua perkara kadin to ada semelebihi keutamaan keistimewaan daripada dua perkara nikah. Apaan dua perkara nikah? Setada semelebihi keutamaan dan keistimewaan semelebihi dari dua perkara nikah. Pertama al imanu billah, iman dekat Gusti Allah. Alhamdulillah kawulaban panjenengan dadi orang seiman, alhamdulillah. Orang Pelososari dadi orang seiman, alhamdulillah. Mungkin orang ebri soki keng tak beri iman, Pak. Mungkin orang lain ebri jabatan cuma tak beri iman. Mungkin orang lain ebri kekuatan selebih kekuatan Nabi orang lain tapi ternyata tak beri iman di Gusti Allah. Ternyata sedaja nikmat pemberian dari Gusti Allah apesa kebi. Napa seta apesa? Ebri jabatan apesa. Ebri kendaraan apesa. Ebri anak keturunan apesa. Keng apesa kebi nikah bekal kaelangan kebi nikah kaelangan ngak nikah Pak tak dadi nyebabake kawuliwan panjenengan celaka.
King mun kaelangan situng nikah. Kaelangan iman, bekal kaelangan surga, kaelangan surga, kaelangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaelangan apa bae bedegen tena. Likulli syai'in idza faraqtahu min 'iwadin wa laysa lillahi idza faraqtahu 'iwad wa laysa lillahi idza faraqtahu 'iwadun. Likulli syai'in setiap sesuatu idza faraqtahu ketika kau leubeun mancinengan apesa dari sesuatu ka dinto 'iwadun bedegen tena kinangan. Walaysa lillahi idza faraqtahu min 'iwadin akan tetapi ada kau leubeun mancinengan mun la kaelangan Gusti Allah, kaelangan iman deka Gusti Allah, bekal kaelangan swarga. Mun la kaelangan Gusti Allah, ada sebisa ngenteen iman deka Gusti Allah. Kaelangan apa bae bedegen teh Pak? Kaelangan dunya ki mungkin ki bisa andi dunya boleh. Kaelangan jabatan ki bisa anyalon boleh. Kaelangan apa bae ki bedegen teh nah. King mula kaelangan Gusti Allah, kaelangan iman ke Gusti Allah, berarti kaelangan swarga. Ada sebisa ngenteen mula kaelangan Gusti Allah. Merkena kau leubeun pancinengan jegeh cek sampai kaelangan iman. Orang makin iman kein mainan. Orang makin ada sepate berak dekat iman, bahkan iman ni kecenderung ekebai akeje ekebai iman ni kekebain mainan pak ning akhir zaman. Cek sampai kau pancinengan kaelangan iman. Jegeh iman nah. Tinggal tak beri tunya syukur beri iman. Ada sebisa ajamin pak. Pemberian dari Gusti Allah aroba apa baik ada seajamin orang ni keselamat. Beri jabatan tak jamin selamat. Beri kendaraan tak jamin selamat. Beri napak baik tak jamin selamat. Kecuali situng ni kari beriin Gusti Allah saya menjamin kau leubeun pancinengan syukur pepancet pekuat cek sampai kaelangan, maka pemberian situng dari Gusti Allah ni kasemaraki kau leubeun pancinengan selamat dari apoi neraka, insyaallah masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Ning akhir zaman singak nikah orang pun tak patah sibuk memperkuat iman para hadirin. Sibuk takut kehilangan PC, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kendaraan, takut kemalingan bungkona, takut kerampokan bungkona. Padahal kemalingan iman ni kesepatot kau leubeun mancinengan ejegeh. Kerampokan iman ni kecek sampai terjadi. Sementara orang makin ni keampun tak ngangkep iman ni ke nikmat. Padahal nikmat sepaling agung, nikmat iman deka Gusti Allah. Maka tebuna Gusti Kanjeng Nabi ada selebih afdal, ada selebih utama daripada yang kita ni kasih pertama iman deka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Orang iman ni kepercaya bening ngakoto. Iman ke Gusti Allah engki berarti ngelakonin perintah na Gusti Allah, nyewin larang na Gusti Allah ni kebuana iman ni ka. Mon orang kita taat ke Gusti Allah, kita takut ada ke Gusti Allah, berarti iman kita abua, beda pungkan keng tak abua. Isi kecak ke ekatok mula tak abua pungkan ni ka. Cering kuliman dengan naman pungkan ni keperluan na ba? Engki na engki? Mon orang aroma seiman kengki bengal ke maksiat, ya berarti kita takut ke Gusti Allah, berarti iman kita abua. Iman bah mata Jumatan kita kenceng engkau, ya berarti iman kita abua. Engki na engki? Mula orang ni ke rukun setretanan, rukun sekancaan, rukun setetangkean, berarti ini kebuana iman. Mula orang ni ke kita rukun nabi tetangke, kita aku rabi tretan, kita sarmu abi kancah, berarti iman kita sempurna. Karena iman ni kebanyak buan di antara rukun, di antara amul jaki ketamoy. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim dhaifahu. Sapana orang seiman ke Gusti Allah, iman dekat dina kiamat, maka orang neka kotu amul jaki dek katamoy. Mungkin katamoyan ampo sompek mon tamu yo libeli. Wah ria boleh. Mak berde tamu yo tok. Le tamu ini ke ngebe rezeki ne tibi, mole ngebe tu sana sambian, Pak. Tamu ini ke ngebe rezeki, mon mole ngebe tusah. Tu sana orang se tamu ini ke eke bebi tamu artena elang kelaben barokah na berde na tamu. Ben termasuk tanda orang sebagus bungkon nah rang-rang nutup alias rang-rang nutup sekut beda tamoy nutuaki orang ini banyak ring seneng mula pager tok jujur tekin gembok ki beda paten Pak aduh melarat saat tamoy ya ketemon rang-rang ketemon lamun tamoy ne temone jeng manceng nutuaki orang jujur katako kita mati leteti kok nako paham iki mula bungkon ni ke sekut amuka sekut beda tamoy entar kanca beda orang ambu nutuaki sandi bungkon ni ke senengin bi orang lain. Lah nikah buah daripada iman dekat Gusti Allah. Tina la tandi tunya. Tina ku lebih sambian ni ke pon tandi apa syukur andi iman Pak ni ke seke ba ke kuburan. Ni ke seke ba mate, ni ke seke ba ke alam akhir. Mulai ada sekebah tunyah tak bektah jabatan tak bektah seragam tak seragam anda lain seragam akan tekain kafan Pak mon bilan jadi tentara bangga bi tentara se tentara ke seragam reng beloreng se jadi polisi ne bangga bi seragam polisi se berna coklat mula mate ada kente pote ada sereng beloreng engki na bengki tompak na bene Mercedes tompak na bene BMW tompak na bene Garuda tompak na bene Lion Air apa Katel Air gratis ruah Katel Air ruah kecuali iman ni ke sekebe sampai ke alam akhirat mun lain ada sekebe tak larang sampean alako tak larang panjenengan nyelengin tak larang panjenengan nikah nyari dunya tak larang nikah nyari dunya mekala sampai urusan akhirat tak kira menang ku lebih sampean bi dunya nikah Pak tetep ku lebih sampean sekala bi dunya nah ala ku dem ku lebih sampean tak kira kala dunya nah tak kira tak ada dunya nah sampean sedele tak ada dunya kita luar. Tak larang boleh sampean alako keng cuma lako ni kecek dadi alasan tak ngaji. Tak larang panjenengan nyare dunya keng nyare ilmu nikah cek dadi alangan dunya gele alasan nyare ilmu mun parlo nyare ilmu re dadi alasan nyare dunya. Apa mata alako? Oh setia rebu manis areng ngaji engko. Enjo tak bisa. Mun bisa ngaji niki dadi alasan sampean nolak dunya cek sampai dunya ni kita di alasan nyari ilmu mata ngaji kakek no repot engkau gerepon banyak tak kober engkau payah berarti nyari ilmu kalah bareng nyari mesti orang ini kesesai nyari ilmu dia pada di alasan untuk nyari dunya mata alako cok ngerita pak osoma lako unjuk seporana bener bu manis kok mulai tak lakong kok je arapa boleh beje ngaji berarti ilmu kebai alasan nyari alako beni ilmu beni lako nyari alasan kan kui tak nyari ilmu nah ilmu ni kebisa kuat ke iman para hadirin al ilmu hayatul Islam wa imadul iman ilmu ni kebisa kuat deka Islam dan bisa tetica ke iman montro andi acak ke iman pas seneng nyari ilmu na Gusti tanpa ilmu orang ni ketak bekal kuat iman nah mula tak kuat iman rapuh mula tak mula rapuh mula robu rempah ampun tekeneng ekeneng ni matur moga iman kula panjenengan dadi iman sing kuat. Amin. Allahumma amin. Matih kepadaan iman husnul khatimah. Amin. Allahumma.
Senomor dua ada selebih utama tenempeng dua perkara. Senomor dua wan naf'u lan paring manfaat lil muslimina maring wong Islam. Kulebi sambian neka mon bisa abri manfaat de umat Islam aneka ada semelebihi utama neka. Iman tok ka Gusti Allah keng tak beri manfaat ka orang tak sempurna imanah. Otabo ahli nolong orang abantu orang keng tak iman ke Gusti Allah percuma. Abantu kanak yatim, abantu masjid, santunan kasah, santunan nikah keng cuma tak iman ke Gusti Allah tak terima malah. Berarti iman bermanfaat ni tak bisa pesa. Sebab iman ni kan dibuat apa buahnya iman? Abri manfaat ke orang lain. Ni ke buahnya iman dekat Gusti Allah. Apa maksudnya manfaat de orang lain ni kah? Manfaat ke orang lain yang kika dinto bil maqali kelawan ucapan, au bil jahi utawa kelawan jabatan, au bil mali utawa kelawan kekayaan, au bil badani utawa kelawan badan anggota badan. Abri manfaat kulebi sambian tak bisa nasihat, tak bisa makalah, tak bisa ceramah. Ia berarti kelaban jabatan. Makalah tak bisa, ceramah tak bisa, jabatan tak andi, au bil mal sandi dunya. Sandi kelebihan rezeki. Mon beda orang sakit, bantu orang saya sakit. Ingki caknya banyak orang sambian benereng soki, Pak. Pokon cek sampai tak bengebe, cek sampai tak bantu mon beda orang sesa sakit. Engki cek ring deng-kadeng nyandek ring sakit salah tak ngebes kanan saya sakit apa gemet. Polan tak nyaman eber can saya sakit. Rambutan apa gemet, anggur apa gemet. Ada nyaman nak tamu yang pokok-pok. Cada benyan apa-apa. Tak bisa kelaban tunya. Koceng bareng aja. Ajem ni apa? Beli sabunare eman kaman. Bodoh seteti sate ayam, bodoh seteti napanya mana ayam goreng, ayam panggam, ayam waduh macam-macam nyaman ajem beneka. Bunare beli. Cuma ada orang ketelatan ajem sebab ajem ni kemanfaat. Lain bi koceng. Koceng ni ada sate kucing ada, kari kucing ada, pecel kucing ya tak ada, rapor-rapor kucing ya tak ada, kolak kucing ya tak ada. Keng cuma rang-rang badan kucing. Anapa? Sebab kucing ni ke rang-rang. Anapa? Tak beri manfaat. Padahal mau nabudu banyak kucing ni ke apa? 5, 6 kalah sambian bi kucing. Bunyaan budun kucing tepeng budun sambian. Amdik dua bila bingung. Sengangku ya kabeh apa steril apa sebereng lah takut tak ngakan can mak pakai labi koceng hering koceng kelar makanin budun masih puna buduan kelema anapa masih lepon banyak mak tak pate bede tak pate ngetela sebab koceng ni kata beri manfaat sebab koceng ni kata beri manfaat mon ajem telur lagi guring telur lagi yontal ada yang ketelatan aja padahal pun harus kirim truk kirim pickup kan tuh bodoh pabrin aja engki banyak tapi tak ketelatan sebab abri manfaat sependek kejukan manusia mula abri manfaat maka manfaat ni kasih nilai pining Allah subhanahu wa ta'ala benih seberem pesoki ni sambian benih seberem patek kini jabat na sambian korun lebih soki kan karena tak manfaat ada karena cerita apa teti harta karun Namrud hebat, Korun hebat bi tunyana, Fir'aun bi jabatanna demma Fir'aun ada kare ceritana kare be cubaan melolo sebab jabatanna tak beri manfaat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala debu Bismillahirrahmanirrahim fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Gusti Allah debu fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa.
Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan antara barang se bagus bi barang se cuba bainal haqqi wal batil, ane ke ibarat mun barang se tak gena, ane ke ibarat untuk oneng untuk sampean. Napa jandeng kanje? Kapok orang sasakan beda kapon. Beda untuk masih banyak yang cuma untuk adek kelendang aing mari sini ke sobung. Wa amma ma yanfa'un nasa, adapun perang sebeda manfaat tidak manusia ada orang lain, yakni fayamkuthu fil ardi, maka bekal tetap abadi kekal selama-lamanya. Ibarat aing eman diman eselo eyebor king tetap aing ne keluar sebab aing ne bisa beri manfaat da orang lah. Kadzalika yadribullahul amsal, sepenekala Gusti Allah abri contoh di antara orang se tak sae ben orang se sae, antara orang sa beri manfaat ben orang se tak beri manfaat. Oh sandi ilmu bi ilmu nah, yakni bil maqalah sandi ilmu tak andi ilmu jabatan mumpung kita ti seteti DPR seteti patenggi mon parlo kita dicarek mon parlo ti nama seteti ketua RT. Masih ketua RT kan ketua kia keng ketua RT aja. Ti nampong ti minimal sa RT sa RW ya cek ngaji, ya cek atobat dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mun manfaat ngak ni kepada hadirin saya sangat badan kol muljaki ane kebekal seterusah kenang sepanjang zaman orang ngamate keng manfaat tak norok mate. Ni kesekocak ring bejre. Tuba liman mata walam tamut hasanatuh, beceh mun beda orang mate king kebagusna tak norok mate. Sepalika wawailun liman mata walam tamut sayiatu, celakah mun beda orang mate king kecubana tak norok mate. Ayo share setandik kecubaan Pak. Kula lebih banyak dari bang sampean kecubaan karena sampean oneng kula bagus melolo, asurbanan melolo tahun lah. Taoning kecubaan kau leban kula taoning cukan ke bagus na panjenengan kula ngaonengin sampean reng bagus keng Gusti Allah selangkau ngaonengin bagus cubaan cuma Gusti Allah selangkau ngaonengin ampun kula bisa sampean nikah pun letih tireng cuba maka kecubaan ni cek tambahin tambah cuba ayo berusaha teti orang si bagus berusaha teti orang si abri manfaat tak perlu nyak banyak mon manfaat Pak. Mun perang si manfaat ni ke tak perlu banyak sekonek sepenting manfaat. Beri ni contoh. Sekreksek PC. Satrek kasrakas melek kamambian. Melek krek. Mak melek krek sekreksek arwah satrek masih satrek kasrakas ada manfaat. Pengok sekreksek sebab manfaat. Sepergem emas. Satrek beto melek kamambian melek baca seperkem arus satrek lah masih satrek sing tak pada bermanfaat tak paling ke pondasi mun seperkem cek emas Pak abu miliaran jadi sepenting kecukan bareng mun manfaat tak perlu banyak sekonek sepenting manfaat qalilun gar khairun min katsirin far sekonek syukur manfaat lebih bagus tinimbang banyak tapi tak manfaat. Ki orang contoh sampean. Loncong keng tek gresah. Ango pandek keng merasah. Melek Bu? Bingung enggak sana ya? Beda semele pandek, beda semele lanceng. Lanceng keng tek gresah, pandek merasah. Ya ngok pandek tina, sepenting rasanya bungan lah dai, ya je sepenting. Le manfaat ni ke sepenting. Paham ki? Le masih banyak mun tak manfaat. Ango sekonek sepenting manfaat. Oh anak takut banyak takut tak manfaat dua pokok manfaat manfaat lo situng sokor anak manfaat putrana Nabi Ibrahim situng Nabi Ismail cuma tadi Nabi Pak anak telok tadi penyakit kapi nyaman tok grimesan kafirun zalimun pasikun waduh moson pangeran kapi tina sampean ceknya banyak anak masih situng ota berdua syukur anak kele abri manfaat dek keluargana manfaat dek di sana manfaat ke agamana manfaat ke bangsana lo ni ke lebih bagus sekone sepenting manfaat daripada banyak tapi tak manfaat dua perkara ni ketengerin ada selebih utama ada selebih bagus ada selebih utama tenimbang dua perkara pertama
iman ke Gusti Allah, jaga iman yang hi, cek perak jaga tabun takut tak ada cek perak jaga beten takut penyakitan, iman jaga cek sampai kehilangan iman, cek sampai iman penyakitan. Mon iman kul manci dengan sehat, insyaallah setuju nenekan orang sehat. Mon iman neka pun penyakitan sekapin rok penyakitan tak kenceng siapa jeung tak kenceng sing ngaji berarti iman penyakitan. Nomor 2, si ada si mengongkolen si melebihi manfaat selebihi keutamaan yang kita kula ben panjenengan bisa beri manfaat de orang lain, baik kelaban ilmu si tak mampu ilmu, bi jabatan tak di jabatan, kelaban tunya tak di tunya, kelaban kekuatan yakni kelaban beten. Matur muka titik ilmu semanfaat, termuka iman kaul panjenengan parane kuat, amin. Mateh kebedaan Islam iman, amin. Matur muka seteja masyarakat Polososari ben sekitar betuan khusus sing ngaji seteja otabe si berhalangan dari tempat pengajian nikah, matur muka teh halangin daripada keberkahan pengajian nikah pada kekuatan iman Islam, amin. Puja dari majelis nikah setiap orang sabri manfaat de orang lain, amin. Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin wallahu a'lam bissawab.